Ki arngot ki gertong jangka United Democratic Party kata ba James Ban Basayumaj uba yakun na maukar pentorum kra konstituensi uba Gilbert lalu na Meliam konstituensi kilale bantap kerteng yalade na bentak election MDC uba James Basayumaj haba ajing keren long ba artem uladan hadis council ula yoi ya shibon ke jingduna kamtam haba omdan kano ke jing penwandur babiang ha kabai de bakilaka ke jing telat ha ka trading bat kumju ru ke jing wanra ka KHDC ya ka bill ban ibor ikitrai jaka ban register bat ka KHDC ba Gilbert ulong baladai uyo ya ke jing job kat kum ka bor jung MDC kam domot tang ya ka rega par handai ka KHDC ka de ka yeng shedja ban penbha shishu ya ki bill ban penne pensa ya kerti dustur ka khendo ka siap nolor kibe Pi ngala dan na po diskonsil atem ngala I hantai bag kidan kijing tuna angin kindet inside diskonsil namar komosyon fi ke ilaka kede kamin subject na to fi haba windi ini ki por ni iba kadang kijing kelas yem kadang kijing kelas sadar kinta te ngin hapan streamline ba kita hintai kita nombor dan nombor 2 ko bay kalau haga bay day baka trade mo bakun in happy ay ka regulation act trade minor tribal te and then kaman ile election antay kalong ba pi kitan kibrio kiba lada menta ki kwa bakin simlon mo na kibang bakin sinayeng ke kinhaban li register po DC office te hapo DC office ke lada ki register tangga bay register le si ka syongkat kum ki jaka ki poi siki prapo knai po ja tenri hang tai po sosial lada piwan ban register kan poi kata kan nyarap ru wa ki beduk besuk bupli tie kawai kalong ba ina poi hang tai ngin pen bor le si ya ki bank kini financial institution ma ba idi ban sim ya ki pre ki bon register po council kenang ba ki kini apa kini simlon na po kini financial institution ini kita yang di buta di kuliah berbau sekali wali orang tua ada di ini kalau betul kata semua pada jenis kun kerang long biang tak kejuk kemudian mal alas tay long bala asyat ini alas milion seperti itu sih fi kalau kami haji sang abi ba pensekan itu mencari dan lang po PDF mo de mei itu ko por punya form itu PDF de hendrai ka suli tang ko kalau ba le si ngam tip na kono ka dawi la phet no le ingi bat hadian nong tu pada akan ke MLA ka ba tang sudap mo dengan dang dan po PDF hendrai ngam simla simenta ka tu MLA election ka baladap de hendrai hadian baladap ikut ka election MLA ni yo armut ki MLA ma tendre ke sosi kalau begini ki MLA pat ke parti berokoi tang hadian si penai arbana juga election kili pan punya so no il di sangawai pat ke parti le si ki tip lut ki pat ba ndrei tang amroi nga bomsim la pediang kata bat ngalasa independen terus katu dimenta namar ba ngalaong hi ba on ngaju sultanat bandan hapo kini regional party dan parti rulo tendre tang ko ing so pi ke dinya inti jung asting la trish tom malaya ki te nga syukur pat di pat ba le si ba tak basmuret bagi pat ba kin ai biang gajing kersan nga sisien ban tak jing senya panginyo bentre khamasa nak benta ka jai beri jungi nak benta ban penbahab yaki kam bai dei haganika kumba khandau ka siap ka khai peteng bat kumta ter jadi yang TGP ketika ada respons bio lagi apa jum posisi hagaji alti junga hagani kini singi beladab man bangaya ngai kendu ke beliau le si kiong yang berkembang ai biang ke jingkersan mo kiong bangin la sultanat biang dawan beliau ba barim mo dikini ai ke jingkersan tendang kan kapat ye kiru itu kiba kilo bangan ngai kendu mentah sini sakhaman ngan pan ke jingkersan ke niki bakin ai jingkersan nga pasakawai ngan itu ipi kalong kaba kum kalong mentah ka bhai ngi bingin le ke door to door campaign namar boleh
ngirung ki kena kidang kerekod hayeng nama ke matrik kala sedang kini kelas 11 12 kila sedang beli musuh not show bandrung hin kila long bapentut yaki sosan ai penban yaki Hatu mentak ni gentil pi besar kan kan. pi ke tu kelas selection singan YouTube EP ibri ke perkhat pengangan dia menteri gede na kadau jong kepisah but mulai ban len yang kata ke perthai kali ibro koi badan kita ki bersahabat moh ke jing sam pisah stingniat den rei mentangan YouTube EP ngat ngam jupen mlien pisah nadu mencang sungu ngai khule ye ki priyo jok mau har pentor konsulsi ki bom jumlian ban ai pisah banong ai pibot inga ngan bot ipi ai pisah nampak julap wat haduk mentaro dak men sim siran ke jongki kita di habaki kimpan nga ke pisah dengaru ngan job ngan tri khut ke ngan tri kat kum ke jingkwa jongki di nomor kata-kata long kapisah tingim dei ban penlien dalele ya ini orang ni kepisah ban tiet kamtam hapot des konsil tinggi kuat mentah ba ngam kuat ba pisah kan long kanong keban penjat ya no bat keban jat ban penjat lu ya ka lawe Masih kili fikir bawa hatu ke besar fikir. dia kata ngam la banong nama kisngi kidang ya lesi ki bodon pisah la kila ban le kata ru keju tindri nakaliang kejongati ya ngam penbelin bangala experience mentala kata snem yang tindri lesi kita ki bujumlin kile eken ibon tip mo la apa ke po mo tak beli In the 952 ngila yo agri council dai tabla ikut dengan baka constitution ke India te hang tu dah lupa hi sikul ke berap kon rio kalau lupa lu na nok stong kiba tentang ikan kalau ndi ba te it depends hakim MDC ba syait ba ke implement ni gitu ki kita kino roh ki bakal air po ka constitution ke India tu sik sidul peแต่พอพาไปสิ่งนี้กี่อันตัวพีอีหลับยังเนี่ยตั้งต้นkitaกี่อันke benang hamam pembiang susun hakim ini juga tangnya ke ba keserkaran dia kalau lupa agri council kalau lupa jiran kamru hakim ni yo puas dan ada perlu tambun bang sateng kimpala deh dan rei manong man sak bathama ni te kei bang anong ngamang patai dan rei kei ba don in penne in pensa bat ni nak panbahari ting kemi ti ba kini MC barong mentah ane mga menuru omon in penne pensa kei ba la konsep ka lupa ni ya kata kasik ju ba juga kang ba kei ba inle nang ni khmat inang panbahar syu ba kata kasik bangidon kanang scam syu kita ada pio apa je kajing job ke kita kamak beningkong ya ketika konstituensi ke jongpi oh ya konstituensi jonga ke bang in marba kad dibaik akhir benta ka benta ka bashrum labun ki mo literate di ka benta ka basina ngitang buon ki barap ki bariang ini kitai de ndai habide beta ka pi kat kum ka bor jong MDC hi kam damut ya karoi ka pa kirsi council ka mut ka yeng sejah jungi ke bang ngin ya dai ta ka jinglong trai jungi ya karti sencar jungi mo jing dot em khadau ka siap khawang tap ta bubun ma even custom green apps kot bubun ki bil ba ka pas men kani ki bala asem do gobernador ni sutra pe kata den dai apreng juna jo kata pat ke bangala ku MDC pada nginang la ban le khamba syu kan kamut ba inum la ban ra karoi ka par ni kata ka song ha ka jing start jong pat ba kunu ban jet di MDC kan ata tam ku MDC ru dah bauron ka jing dai bat keyboard ki bahalor ni kibun le segi ki ba ki kila ban le Ki gimat pa kira ke kaji nak election ni akan konstitusi. Haka kunci jonga ka ik bang i kolong ba mo hakini ka kumbolong mentak ni ka ki MDC ki balet hi ngam idon kenu banong ba kinron ka jinga tai thir po ka session ka ba ki julong mo dang recently po jinglam jong iba titos wel khang ni kata mo tu ki bills ki bla asen gobernador ting sultana tindai lesik barang bun syuk bang ne pat nangis khman ada ngiyo lagi pai ba ki start banjit kita ki MDC ni tinang la banyo ben thir ban ta syuk kan ki ba kat kum ka benrak beriu dah lupa inak perskem inak penbahasyu kita ka bang ladon kan Ki ku melim konstitusi mentak ki be ni kemas ke jing ijo pi ni. oh kum kalong mentahi namo nak jing bomdan syuk jo kini ki senior sese ku baru ni bolong yemeli ex minister Sibah Hamdan dekat kum ka jing ya jonga ya kisnong bat ki orang ba ki bengetur kani iso bangi long ki bah khmat du bat ngadon ka jing kriman ke baskem bangan poi saka thong mar ba ki kertot bom tale si gidang thamai mo di haba gidang thamai ipai ba gidang don pada jing ar tin jendai nak yang jongaru nomor ba
kan hap hi ban mi ko ke por pat kini ki jong junction ki ban mi tinang long tak jing hi kai ki ken tenai nak mentah juga hing ibu pai ba los tang ban pai bi singapura ban ailat yang bangan yo bangan job ikani ki ko mentah Jadi ini kertang boy pun kami ini. Ini bakal ambil election sendiri pipi kalau kandidat lim. Kertang jongka kalau ada jat. Fi bakal ni kau wif jadi pipi kan lagi ini election. Iya kan ni kalas election meli ke bodam ko musyakan manu gim ton poi perhat ya pok jala jungi ba ka wi supi kan longkat tu tenai gim ton be kan manu sepang ka BPP tibat bapun ki pai ba kilong anti kini kisang ki badon 14 insya lupa tibat ngatren pat nakal yang ke ngaru ba kini sedang bedam wong ipi ki pai ba ki ong ba ngisu pernah dei bagel beri ba era patre stom ha taki post nem tang ba ile nak seng dekhar di ko mangalakan syahi ba kaseng kam padon rim por jenrei mentang suprat wong ipi ngiran pok ka pati ruang ba rim tam mo aduh por ipi Chelsea guna pai tina terang yo akan kebentak ba kabang sos skam ha ba ngakerman skam hiru ba kumba kalong mentak ki pai ba kin age jing kersian kamtam nak UDP dari sang rulung bersencar meniki sedang pada policy council bat hak bidi pat ka BP ngan ong yu kumolong mentapat mo kumangicip itu ikong hidak baburam ti kumangi kita mo imdei hidup man song napo lasotun de mo tangka vote lesi imdan hisidu imla ban them ti ban ngi pai baru usim ba unai lat bi ngi trai strong kan long kita jaga ndai kamut pat ba kalong kanu mo ka bangan long kentho in persai nuru ndai kalong bagi kwa ban ai lat pat ik jan mangi nak kati tanjungi dibun ki beliau ki ba start ki ba syampang ki ba contribute bijak beliau kamut kan ba ini tom dik ahli kan chuan nak teng jong kanu ka seng kan bat ngai iru ba ro pai ba start kinum pai thandu ik seng kin pai ikino ki beliau ki ba syampang ki bala ban le ki kakum ka jingkran ba ki kam ba ki kina job